Kraj Drugog svjetskog rata donio je novi poredak, a s njim i potrebu za kontrolom. Tako je 1944. osnovana OZNA, Odjeljenje za zaštitu naroda. Njena misija bila je štititi revoluciju, ali ubrzo je postala sinonim za strah, ispitivanja i tajni nadzor. Pod rukom Aleksandra Rankovića OZNA je pratila, hapsila i likvidirala sve koji su mogli biti neprijatelji naroda. Godine 1946. OZNA je preimenovana u UDBA, Upravu državne bezbjednosti, koja je nastavila njen posao još organizovanije. UDBA je postala jedna od najefikasnijih službi tajne policije u Europi, sposobna da eliminiše protivnike i van granica zemlje. Njeni agenti pratili su disidente, emigrante i političke neistomišljenike od Beča do Buenos Airesa. Svaka sumnja bila je dovoljna da neko nestane, a svaka kritika mogla je značiti kraj karijere ili života. Tokom 1960-ih služba je bila u srcu sukoba Tito-Ranković, što je dovelo do unutrašnjih reformi i slabljenja centralne moći. Iako je UDBA kasnije transformisana i preimenovana, njeno nasljeđe tajnovitosti i straha i dalje lebdi nad regionom. OZNA i UDBA ostale su simboli jedne epohe, vremena kada su tišina i strah bili oružje države.